Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Euronews Svet, spoljnopolitički pregled nedelje. Ja sam Nataša Đulić-Banović, evo tema o kojima večeras razgovaramo. U sukobu dvojice generala u Sudanu nastradalo više od 400 ljudi. Evakuacija stranaca nemoguća misija. Poljska, Slovačka, Mađarska i Bugarska zabranile uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine. Jedinstvo Evropske unije opet na testu. Za to vreme na Bliskom istoku u sve boljim odnosima Saudijska Arabija, Iran, Sirija, zajednički imenitelj Kina. U isto vreme upravo na ovom prostoru, ali i u Latinskoj Americi, inicijative da se trgovina više ne obavlja isključivo u dolarima. Više od 160 masovnih pucnjeva u Sjedinjenim državama od početka godina i sve više slučajeva u kojima vlasnici oružja prvo pucaju pa onda pitaju. Uprkos prekidu vatre koje svakodnevno objavljuju sukobljene strane, borbe u Sudanu se nastavljaju. U sukobima snaga dvojice generala život je izgubilo više od 400 ljudi, a na hiljade je ranjeno. Strane ambasade i Ujedinjene nacije nadaju se da će prekid vatre zaživeti za vreme najvećeg islamskog praznika Bajrama kako bi strano osoblje moglo da se evakuiše. Ambasador Srbije u Egiptu Miroslav Šestović rekao je da su srpski državljani u Sudanu dobro, iako žive u teškim uslovima, a Srbija je pomoć pri evakuaciji zatražila od Francuske. Više od Nevene Kostadinović-Manojlović. Dok se građani kriju po kućama u mraku na ulicama Kartuma, danima traje obračun između oružanih snaga koje predvodi general Abdel Fattah Burhan i paravojnih snaga za brzu podršku koje predvodi general Mohamed Hamdan Dagalo. Dvojica kontroverznih generala koji su na političkoj sceni Sudana otkako je svrgnut autokratski lider Omar el-Bashir 2019. Ali su imali svoje uloge i u Darfurskoj krizi od pre 2 decenije, sukobili su se zbog pokušaja prelaska s vojne na civilnu vlast. Kamen spoticanja bio je plan da se 100.000 pripadnika snaga za brzu podršku uključe u sudansku vojsku i imenuju vođe novih vojnih snaga. Mnoge paravojne grupe deluju u raznim delovima zemlje, uključujući glavni grad i druga područja. Napadaju građane, pljačkaju njihovu imovinu, pale pijace. Nakon povlačenja sa aerodroma ušli su u grad, maltretirali građane i krali njihove stvari. Zbog takvih okolnosti primirje nije moglo da se sprovede. Civili su očajni. Uz sve prisutni strah suočavaju se i sa nedostatkom vode. Ljudi mnogo pate. Ne možemo da nađemo ni flaširanu vodu za kupovinu u prodavnicama. Pozivamo zvaničnike da učine nešto, da makar donesu cisterne za vodu ljudima kojima je to najpotrebnije. U zamci sukoba našlo se i diplomatsko osoblje stranih ambasada. Nemački pokušaj za evakuaciju svojih državljana završio se neslavno, jer se aerodrom u Kartumu našao na meti artiljerije, pa su transportni avioni završili u Grčkoj. Broj Nemaca koji nam se obraćaju raste svakim danom i trenutno je reč o trocifrenom broju. Svakodnevno obaveštavamo lokalne Nemce o najnovijim dešavanjima. Neki od njih su trenutno odsečeni od komunikacije. Iz Ujedinjenih nacija apeluju da se napadi na humanitarne radnike što pre okončaju. Humanitarcima se mora omogućiti da bezbedno obavljaju svoj posao, da bezbedno premeste osoblje i dopune ključne zalihe. Zabrinuti smo i za potpuno urušavanje zdravstvenog sistema. Bolnicama je potreban dodatni kadar, potrebne su im dodatne zalihe krvi. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je 16 bolnica širom zemlje bilo prinuđeno da se zatvori zbog nasilja i napada na bolnice. Treća po veličini zemlja u Africi sa više od 45 miliona ljudi postala je žarište u borbi za uticaj između Rusije i zapadnih sila, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Ruska paravojna formacija Wagner poslala je operativce u Sudan da podrže vojnu vladu pre 2 godine, a Rusija ima i veliku koncesiju za eksploataciju zlata u toj zemlji. Nevena Kostadinović-Manojlović, Euronews. Jedinstvo Evropske unije ponovo se našlo na testu, pošto su Poljska, Mađarska, Slovačka, a potom i Bugarska zabranile uvoz jeftinih žitarica iz Ukrajine kako bi zaštitile sopstvene poljoprivrednike. Evropska unija najavila je pomoć, ali poljski premijer kaže da je stigla sa zakašnjenjem. Nevena Kostadinović-Manojlović.
Poljska zabrana uvoza ukrajinskog žita usledila je kao odgovor na proteste domaćih poljoprivrednika koji tvrde da je uvoz iz Ukrajine izazvao pad cena i smanjenje prodaje njihovih proizvoda. Posle Varšave na ovaj korak odlučile su se Budimpešta, Bratislava, a potom i Sofija. Naša proizvodnja vredi milijarde i verujemo da bismo je teško prodali, da bismo imali ozbiljne gubitke da nismo preduzeli ovakve mere. Strahujemo da će zbog zatvorenih koridora u nizu evropskih zemalja roba biti preusmerena preko Rumunije i Bugarske. Iako su u međuvremenu Poljska i Ukrajina dogovorile tranzit u druge evropske zemlje, zabrana uvoza i dalje je na snazi. Evropska komisija predložila je da do juna 5 zemalja koje se graniče sa Ukrajinom budu izuzete, odnosno da im se dozvoli zabrana uvoza ukoliko povuku svoje pojedinačne odluke. Na snazi je sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini s Ukrajinom. To je nešto što smo predložili do juna ove godine. Veoma je važno da nastavimo da podržavamo Ukrajinu u ovim veoma izazovnim vremenima, dok smo naravno svesni uticaja na farmere u Evropskoj uniji. A za ugrožene farmere Evropska unija nudi 100 miliona evra naknade. Milioni evra koje su do sada izdvojili na nivou cijele Unije deluje malo, ali ipak ako imate u vidu ovu zimu i sve ostale probleme, podrška Evropske unije za poljoprivredu je zapravo veoma velikodušna. Rumunija, koja je takođe na udaru ukrajinskog jeftinog žita, odlučila je da ne zabranjuje uvoz, već da sačeka pomoć Evropske komisije poljoprivrednicima u centralnoj i istočnoj Evropi. To nije mnogo umirilo rumunske farmere. Do nove berbe deli nas manje od 3 meseca i opasnost je realna. Roba koju ćemo imati spremnu ove sezone neće moći da se proda po cenama iznad troškova proizvodnje. Iz Evropske unije tvrde da je važno obezbediti da ukrajinsko žito može da stigne do zemalja kojima je prvobitno namenjeno, a to su uglavnom zemlje u razvoju. Nevena Kostadinović-Manojlović, Euronews. A kako je žito posejalo seme razora u Evropskoj uniji, to je pratila naša Teodora Vasiljević u Briselu. Teodora, dobroveče. Šta na kraju znamo o problemima evropskih zemalja, odnosno farmera u tim zemljama koje se graniče sa Ukrajinom, kad je o žitu reč, jer ovo sigurno ne traje, dakle, poslednjih nedelju dana, već mnogo duže? Dobroveče, Nataša iz Brisela. Dakle, ja ću se vratiti nekih gotovo godinu dana unazad. Naime, u junu Evropska komisija kao organ Evropske unije koji je nadležan za trgovinu dozvolila je slobodan uvoz žitarica poljoprivrednih dobara iz Ukrajine. Dva su osnovna razloga za to. Prvi je kako bi se ogromne količine tih poljoprivrednih dobara iz Ukrajine izvezle, kako bi se ona na taj način finansijski pomogla, a sa druge strane kako bi upravo ta hrana iz Ukrajine stigla do onih zemalja kojima je potrebna i kako bi se smanjila ugroženost od snabdevanja hranom. I sve je to na neki način teklo. Obezbeđene su solidarne trase, dakle to su rute kojima bi se kroz susedne zemlje koje se graniče sa Ukrajinom poljoprivredna dobra, prvenstveno žito, plasiralo dalje. Međutim, problem je nastao u onom trenutku kada je većina tih proizvoda ostajala upravo u tim susednim zemljama. Razlog za ostanak jesu izuzetno skupi i visoki troškovi transporta. Dakle, to žito i poljoprivredna dobra su ostajale prvenstveno u Poljskoj jer je bilo teško i kompleksno transportovati ih dalje. U onom momentu kada je u velikoj meri kada su ti proizvodi u velikoj meri počeli da ostaju u susednim zemljama, javili su se i problemi. Naime, ti proizvodi postali su nekonkurentni domaćim proizvodima i farmerima koji su rekli da zbog toga dolaze na ivicu bankrota i u tom trenutku oni su se pobunili. Na prvom mestu u Poljskoj, a ta zemlja je postala važna i upravo iz razloga što se uskoro, dakle u septembru, tamo održavaju parlamentarni izbori i svakako da vladajuća elita verovatno računa i na podršku birača upravno iz tih ruralnih predela i farmera, te je zbog toga, to je to sigurno jedan od razloga zašto je poljska vlada reagovala. Ostale zemlje su se zabrinule da će, kada se u Poljskoj zabrani, sve to transportovati kroz njih, pa su se tako postepeno jedna za drugom pridruživala ovim zabranama. Teodora, šta sve radi Evropska unija ovim povodom, ne samo da zaštiti poljoprivrednika, nego očigledno i da zaštiti jedinstvo ili opet neku pukotinu među ukrajinskim saveznicima u Evropskoj uniji?
Jeste, deluje da je to nekako, možda čak je bio prvi motiv komisiji da reaguje i opet bi se možda svi mogli da kažu da je Mađarska ta koja ruši evropsko jedinstvo i da je Orban ponovo loš momak Evrope, međutim ovoga puta, dakle, nije samo on, pridružilo se 5 vlada i samim tim je taj problem dobio veću težinu i ono što je moj utisak da je glavna poruka koja je stizala odavde iz Evropske komisije i na šta se apelovalo jeste evropsko jedinstvo i upravo Evropa to tražila. Dakle, da nema jednostranih poteza, već da bude na snazi evropsko i zajednički odgovor. Upravo iz tog razloga čuli smo i neke detalje kako će reagovati u Neveninom prilogu. Ja ću dodati samo za kraj, dakle, da su neki od načina koje je predložila Evropska komisija upravo ta dodatna pomoć od 100 miliona evra, već je dato 56,3 miliona evra najugroženijim farmerima. Razmatra se uvođenje ipak carina na određene proizvode poput pšenice, kukuruza, semena suncokreta i uljane repice, ali se razmatraju neki drugi proizvodi. Pretpostavlja se da komisija sve to radi kako bi umirila sve te zemlje i svoje stanovništvo, ali ponovo ističu da je važno evropsko jedinstvo i da ukoliko je njima teško, da je Ukrajini svakako u ovom trenutku teže. Teodora, hvala ti puno na ovom izveštaju. Bila je to naša Teodora Vasiljević uživo iz Brisela. Iran i Saudijska Arabija obnovili su diplomatske odnose uz posredovanje Kine. Regionalno rivalstvo, staro nekoliko decenija, okončano je rukovanjem u Pekingu, ali to nije sve. O odjecima sporazuma više u priči Nikole Krunića. Zahlađenje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije nakon brutalnog ubistva novinara Džamala Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu otvorilo je manevarski prostor za kinesku diplomatiju na Bliskom istoku. Bajdenovo kockanje, prilikom kojeg je obećao da će Saudijsku Arabiju načiniti državom parijom, nakon čega je pokajnički posetio Rijad, koštalo ga je odnosa sa višegodišnjim ključnim strateškim partnerom SAD iz arapskog sveta. Poseta kineskog predsednika Xi Jinpinga Rijadu u decembru prošle godine stvorila je temelj za diplomatsku ofanzivu u bliskoistočnoj regiji. Rezultati su ubrzo postali vidljivi. Višedecenijski rivali Saudijska Arabija i Iran obnovili su posredstvom Kine diplomatske odnose 4 meseca kasnije. Nakon rukovanja iranskih i saudijskih zvaničnika, podstaknuto je i okončanje višegodišnjeg sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih Huta, koji slove za produženu ruku Teherana. Saudijska Arabija je uništila mnoge oblasti u Jemenu i ubila mnogo ljudi. Nadamo se da ovaj sporazum vodi ka bezbednosti i stabilnosti ne samo u Jemenu, već i u oblastima u kojima je Saudijska Arabija rasplamsala sukobe, a to su Sirija, Liban, Irak i mnoga druga područja u svetu koja su bili svedoci sukoba i videla očigledno saudijsko mešanje u živote ovih ljudi, kao i njihovih režima. I danas bi taj sporazum mogao dovesti do stanja stabilnosti i bezbednosti. To je ono što želimo. Iako je Bajden obećao da će okončati rat u Jemenu, Kinezi su bili ažurniji. Na aerodromu jemenskoj prestonici Sani sletelo je više od 700 Huta koje su saudijske vlasti oslobodile iz zarobljeništva. Sporazum je imao lančani efekat širom Bliskog istoka, čija se geopolitička slika ubrzano menja. Prvi put nakon prekida diplomatskih odnosa 2012. izdejstvovana je uzajamna poseta saudijskog i sirijskog šefa diplomatije Damasku, odnosno Rijadu. Sirijske i saudijske vlasti su saopštile da kreću u obnavljanje konzularnih usluga i letova između dve zemlje. Za to vreme, iz Irana su adresirane nove pretnje na račun Izraela. I najmanji potez protiv Islamske republike Iran biće praćen oštrom reakcijom iranskih oružanih snaga i vojske. Trebalo bi da znaju, bez sumnje, da će i najmanja njihova greška protiv bezbednosti Islamske republike Iran pratiti uništenje Tel Aviva i Haife. Izrael nije ostao ravnodušan prema najnovijem razvoju događaja. U posetu ovoj zemlji stigao je Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha Mohameda Reze Pahlavija, nakon čijeg zbacivanja je promenjeno državno uređenje zemlje. Pahlavi je poručio da Islamska republika Iran ne predstavlja iranski narod i nastavio zagovaranje za sekularni i demokratski Iran. Odnos Izraela prema Palestini nije pominjao. Izrael uz deo Kurda ostaje jedini pouzdani saveznik Sjedinjenih Američkih Država u ovoj regiji, a kinesko diplomatsko dostignuće suzbilo je Pax Americana sa Bliskog istoka. Nikola Krunić, Euronews. Gost emisije Momir Turudić, urednik u nedeljniku Vreme. Dobroveče, hvala što ste gost večerašnje emisije. Dobroveče. Pa da li je ovo kraj Pax Americana, kako je to rečeno?
u ovom prilogu? Pa mislim da su reči malo previše teške. Amerikanci će sigurno zadržati svoj uticaj u regionu u kome su decenijama već najvažnija spoljna sila, ali da se situacija menja, da Kina ulazi velikim koracima u taj region kao pregovarač koji odgovara mnogim sukobljenim stranama, a ne manjka ih na Bliskom istoku, to je sigurno. Osim toga, još početkom rata u Siriji, kada je Rusija ušla otvoreno u taj sukob, postalo je očigledno da Bliski istok nije više isključivo, hajde da kažemo, američko vlasništvo u smislu onoga što se pominje kao Pax Americana. Tako da ćemo velikim promenama u regionu u tom smislu sigurno svedočiti i u narodnom periodu. Zašto je Kini bilo važno da posreduje, pomiri, da tako kažemo, Saudijsku Arabiju i Iran? Zašto je s druge strane to bilo bitno za ove dve zemlje da prihvate? Sa jedne strane, Kina time pokazuje i svoju diplomatsku moć. U nekoj vrsti, nećemo reći bipolarnog sveta, ali očigledno da su dve najveće svetske sile u mnogim stvarima suprotstavljene jedna drugoj, Sjedinjene Američke Države i Kina. Kina kao pregovarač, što se i ovog puta pokazalo, pokazuje veliku moć i pokazuje da može i sukobe koji su naizgled nerešivi ili bar jako dugo traju da rešava. Isto tako i kineski ekonomski interes je izuzetno važan. Kina svoju meku moć širi i diplomatijom i ekonomijom i veoma je važno da u regionu u koji ulazi sve dublje, poput Bliskog i Srednjeg istoka, stanje bude pre svega stabilno. Sad, negdje možda je logično što je Iran zainteresovan za neko otopljavanje odnosa u situaciju u kojoj se nalazi. Zašto je za Saudijsku Arabiju ovo značajno? Pa i za Saudijsku Arabiju, s obzirom koliko je duboko upletena u sukobe na Bliskom istoku, ne toliko u Siriji koliko u Jemenu, neka vrsta otopljavanja je verovatno izuzetno važna. Taj sukob ili proksi rat u Jemenu u koji je Saudijska Arabija direktno uključena, u kojoj je Iran druga strana koja pomaže jednu zaraćenu stranu, odnosno Hute u Jemenu, traje već jako dugo i kraj mu se ne vidi. Tako da Saudijskoj Arabiji sa jedne strane verovatno odgovara i ta vrsta smirivanja u samom Jemenu, a osim toga početkom rata u Ukrajini mnogo toga se promenilo. Tako da i Rijadu odgovara na ovaj način da, hajde da kažemo, ne da sedi na dve stolice, ali da pokaže također, makoliko bio veran američki saveznik na Bliskom istoku, da može da vodi politiku i na drugi način. Odnosno, ne zatvara vrata ni Pekingu, ni Moskvi, a pozicija takva kakva jeste sada, odnosno koliko su energenti ponovo postali važni s obzirom na sankcije prema Rusiji, Rijadu idu u korist, u svakom slučaju. Da li može da dođe do prekida vatre u Jemenu? Dakle, na tome se radi. Sami ste rekli, to je sukob koji traje jako dugo i koji je gotovo zaboravljen u svim možda dnevnim vestima koje čujemo. Zaboravljen u dnevnim vestima, nažalost, ali već najmanje 8 godina to je mesto najvećeg stradanja bilo na svetu. Da ne govorimo što je Jemen i pre početka rata bio najsiromašnija država na Bliskom istoku. I da, ovo je posle dugo vremena očigledno neka pozitivna vest i kreće se u tom smeru. I ova razmena zarobljenika i otopljavanje pre svega između Saudijske Arabije i Teherana verovatno će voditi do toga da zaraćene strane polako, što se već vidi čak i na terenu i pored sporadičnih sukoba, da dođe do mira koji je neophodan da bi ova zemlja uopšte bilo kako krenula napred. Da. Osim što se posećuju sada prilično često saudijski i iranski zvaničnici, saudijski ministar je bio u Siriji. Dakle, imamo sada opet neko otopljavanje odnosa koji neko vreme nisu postojali. Čemu mi sad to svedočimo u ovim zemljama praktično? Kakvim to savezima novim? Možemo to da nazovemo savezima? Pa mislim da ih ne možemo nazvati savezima, ali ono što je jako bitno da ako ne savezima, onda makar smanjivanju tenzija i smanjivanju tih neprijateljstava koje jako dugo traju, tih velikih regionalnih igrača poput Saudijske Arabije i Irana. Dobro je poznato i u Siriji također da su Iran, Saudijska Arabija, Sjedinjene Države, Rusija i Izrael podržavala različite strane u tom sukobu. Tako da bilo kakav znak otopljavanja, kao što je i ovaj posjeta saudijskih zvaničnika Siriji,
jednostavno može da donese prvo dovede do relaksiranja atmosfera, zatim i do, hajde da kažemo, postepenog smanjivanja tih ratnih dejstava. Možda je previše ratova koji traju previše dugo na malom prostoru dovelo do zasićenja čak i ovih regionalnih sila koje neposredno ili posredno u njima učestvuju. I na kraju da pomenemo Izrael koji je sada u velikim unutrašnjim previranjima, ali takođe je bilo napada sa različitih strana s polja prethodnih nedelja. Da li je Izrael u pravu kad kaže da sada Iran pokušava preko Hamasa, Hezbolaha, preko Sirije da izvrši napad na Izrael kako bi se konačno, ne znam, potpuno urušila država, kako oni to kažu. S druge strane, podsjetimo da su sada Izrael ugostio sina bivšeg šaha Reze Pahlavija. Pa nekako je logična nelagodnost Izraela zbog svega toga što se dešava. Sve te priče o pokušajima Irana da preko različitih organizacija utiče ili, kako oni kažu, napadne Izrael, na neki način jesu tačne. To je neka vrsta posredničkog rata, ali isto tako važi i obrnuto. Izrael svojim akcijama u Siriji kojima cilja pripadnike ili objekte Iranske revolucionarne garde na teritoriji Sirije ne otvoreno, ali ratuje protiv Irana. Tako da ova vrsta popuštanja između Saudijske Arabije i Irana Izraelu sigurno ne odgovara. Dok je taj front bio jedinstven, gde su Saudijska Arabija, Izrael i Sjedinjene države stajale čvrsto protiv Irana, naravno da je to bilo nešto što Izraelcima je išlo u korist. A što se tiče ove posete sina šaha Reze Pahlavija, pa mislim da je to samo po sebi neku veliku ulogu ne igra. Dinastija Pahlavi je ne samo odavno sišla sa trona u Iranu, nego izgubila bilo kakav značaj. Ja bih to najviše poredio sa emigracijom koja je 1945. napustila Jugoslaviju i onda u kasnijim decenijama mislila da igra neku važnu ulogu, mada je suštinski potpuno izgubila dodir sa stvarnošću države iz koje su otišli. Najlepše hvala što ste bili gost večerašnje emisije. Hvala vama. Gost Euronjuza bio je Momir Turudić, urednik u nedeljniku Vreme, a upravo deo sveta o kome smo razgovarali bitan je i za proces za koji mnogi veruju da je već počeo. Reč je o dedolarizaciji, odnosno zameni dolara kao glavne svetske rezerve nekom drugom valutom. Pogledajmo neke detalje, a posle se vraćamo analizi. Pre 77 godina Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija dogovorile su geopolitički savez po kome je Rijad dobio američke bezbednosne garancije u zamenu za dogovor o isključivoj prodaji saudijske nafte u američkim dolarima. Podsećajući na to, Financial Times je početkom godine pisao da bi 2023. mogla da bude zapamćena kao godina kada je ta velika petrodolarska pogodba počela da se menja, jer se formirao novi svetski energetski poredak između Kine i Bliskog istoka. Poseta Xi Jinpinga Saudijskoj Arabiji prošlog decembra mogla bi značiti rođenje petrojuana. Po prvi put u 48 godina, Saudijska Arabija je rekla da je otvorena za trgovinu valutama osim američkog dolara, dok Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija pregovaraju o korišćenju rupija za trgovinu nenaftnim robama. Smanjenje trgovine u dolarima podržavaju i ostale države BRICS-a, ali i niz drugih. Tako su Brazil i Argentina najavili razvoj zajedničke valute za koju Brazil predlaže da se zove SUR, odnosno Jug, koja bi se kasnije proširila na druge latinoameričke države. Inače, od početka rata u Ukrajini trgovina rublja juan se povećala 80 puta, a mediji navode i da Rusija i Iran rade zajedno na lansiranju kriptovalute podržane zlatom. Sem toga, centralne banke kupuju zlato najbržim tempom od 1967. godine. Dok pojedini ekonomisti veruju da su u toku pripreme za reset monetarnog sistema baziranog na dolaru i da se lagano krećemo ka uspostavljanju paralelnih monetarnih blokova, drugi tvrde da je pozicija dolara i dalje neprikosnovena, jer trenutno centralne banke i dalje drže oko 60% svojih deviznih rezervi u američkoj valuti. Gost Euronjuza je profesor ekonomije Slaviša Tasić. Dobroveče. Dobroveče. Pa šta vi kažete, da li je dedolarizacija počela? Počela je, traje neko vreme, ali to je jako lagano, gotovo, neprimetno i ako tako nešto postoji, trajeće vrlo dugo. Dakle, imamo više načina na koji dolar dominira danas u svetu i ono što je počelo sada je možda smanjivanje dolara kao valute za devizne rezerve.
pošto neke zemlje odlučuju da to ne drže ili da drže manje devizni rezervi. Da ne kupuju obveznice i na to mislite američke... Tako je, da se, pa evo, počevo od Rusije, pa i Kina donekle, dakle, usmeravaju se na neke druge valute, ali postoji drugi način na koji je dolar dominantan i koji je onako dosta teško dosta teško to promeniti. Recimo u međunarodnoj trgovini. Treće zemlje koje nisu Amerike, koje ne trguju sa Amerikom, nego treće zemlje, recimo da Indija i Brazil nešto sada trguju, to gotovo uvek rade u dolarima. Dakle, evro je druga najveća valuta i evro dominira ovako ovde na obodima eurozone, ali u svetu, bilo koje druge dve zemlje da vi nađete, ta trgovina ide u dolarima. Finansiranje, pozajmice, to sve ide u dolarima. Međunarodno finansiranje, bilo da je to privatno finansiranje, korporativne obveznice, bankarske i krediti, međunarodni, državne obveznice, to i dalje ogromno većinom ide u dolarima i postoje dobri razlozi za to. Dolar ima tu infrastrukturu, to je najlikvidnije tržište, najlakše možete naći dolare, najlakše možete bilo koju valutu razmeniti u dolare. Najveći obim finansiranja je dostupan u dolarima. Prosto postoji tolika dolarska infrastruktura gde niko nije ni blizu. Evro je drugi, ali daleko ispod dolara. A kako vam se čini kad čujete tu inicijativu Brazila i Argentine da se napravi valuta? Mislim da kolega rekao da bi mogla da se zove SUR, odnosno jug, i da se tu uključe posle i druge latinoameričke države. Pa eto, one su to jednom rekle. Bilo je takvih najava i ranije, to se uglavnom ne dogodi. Dakle, pazite, sve je moguće. Moguće je da dolar izvrši samoubistvo u smislu da to sada postane jedna inflatorna valuta koja se više nikome ne dopada. Svaki scenarij, ništa ne je isključeno. Ali ovako za sada imate dve zemlje koje same po sebi imaju inflaciju. Svaka od njih ima veliku istoriju inflacije. Imate Brazil i Argentinu. Obe imaju hronične probleme u prošlosti sa inflacijom. Argentina i dan danas. I sada one stvaraju novu valutu. Ja se prosto ne bih kladio na to da će Argentina i Brazil stvoriti nešto što će biti ozbiljna konkurencija dolaru. A ova trgovina koja se obavlja u Aziji, rublje i juani, Kina, Rusija, odnosno čini mi se i rupije su u pitanju kad je o Indiji reč, i Saudijska Arabija na kraju takođe tako prima uplatu u juanima. Da li postoji mogućnost u vezi sa onim što neki zovu paralelni monetarni sistem? Da, to je deo koji se menja, ali to je ograničenog obima. Evo, samo da vidimo kolika je ta dominacija dolara bila, pa do prošle godine su Rusija i Kina, dve velike zemlje sa velikim obimom trgovine, trgovale u čemu? U dolarima i dalje. Dakle, one trguju recimo energentima, recimo da Rusija prodaje naftu, Rusija to fakturiše u dolarima, Kina plaća u dolarima, tako je to išlo sve do sada. Prestale su tek prošle godine, kada su krenule ozbiljne sankcije. Dakle, toliko je bila dominacija dolara. I sada se to menja u zemljama gde države odlučuju da to rade. Dakle, to ne ide odozdo iz nekog privatnog sektora, od potrošača ili firmi, nego države poput Rusije, iz očiglednih razloga, i Kine, one imaju inicijative. Dakle, odozgo to ide i u takvim stvarima to se može menjati i već se menja. Dakle, u tom smislu Rusija više nema dolarske devizne rezerve ili Rusija i Kina trguju u domaćim valutama, ili Saudijska Arabija i Kina sada, Saudijska Arabija prodaje deo svoje nafte Kini za juane. Takve stvari će se menjati i to je taj deo gde će jedan udeo dolara će donekle padati. Kina raste kao ekonomija i dalje ona privreda koja dosta brzo raste i logično je da se njen udeo onako malo povećava, udeo njene valute, juana. Taj deo će se malo menjati, ali ponovo to je jedna stvar. Druga stvar je dedolarizacija u smislu stvaranja neke nove ili dolaska neke nove valute u dominantnu poziciju. To je jako daleko. A to što je Saudijska Arabija pristala da trguje posle dugo vremena u nekoj drugoj valuti, delimično kao što ste rekli, kakve to posledice ima po Saudijsku Arabiju, odnosno po Sjedinjene države? Pa dobro, oni su partneri u više smisla, dakle i politički, i ekonomski, Sjedinjene države i Saudijska Arabija, tako da se ne prelazi Saudijska Arabija skroz na juan, nego ona Kini prodaje naftu za juane. Ostatak ide u dolarima, ne samo Americi, nego uopšte međunarodna trgovina
naftom i do dolarima. Uostalom, nafta se i cena nafte međunarodna se izražava u dolarima. Dakle, tu imate funkciju dolara ne kao sredstvo plaćanja samo, nego i kao merilo vrednosti. To je jako bitno takođe. Za Ameriku dominacija dolara nema ogromne ekonomske posljedice. Dakle, Amerika ekonomski ima neku korist od toga što je dolar valuta koja se koristi u svetu. Dakle, ima određene benefite, otprilike tu mogućnost da ima na neki način to besplatno finansiranje od strane ostatka sveta. Ali to nije ogromna količina, to nije neki izvor prosperiteta Amerike. To je jedan dodatni benefit koji Amerika ima zbog te pozicije dolara, ali on nije nešto ključno, nije to nešto na čemu njena ekonomija stoji. Dakle, ona će biti ono što jeste i bez toga. Politički je u stvari ta dominacija dolara značajnija, jer vam ono omogućava da imate taj sistem sankcija. Dakle, finansijske sankcije jako bitna. Kao što su ove u vezi sa Rusijom i SWIFT-om i tako dalje. Da, Rusijom, Iranom, ranije Venecuelom i tako dalje. Dakle, pozicija dolara vam omogućava da sankcionišete druge zemlje, jer dominacija dolara znači da vaš finansijski sistem može da sankcioniše bilo koga, može da ga zaustavi, može da ga spreči da učestvuje u njemu, u sistemu koji se oslanja na dolar. I ako vi sprečite, recimo, Venecuelu da se finansira, da učestvuje u tom sistemu, onda je zemlja poput Venecuele u problemu. To je, dakle, ta politička, dolar kao politička poluga. I uostalom, to je nešto što je i otpočelo ovaj sada talas dedolarizacije. Dakle, to što Amerika upotrebljava finansijske sankcije u posljednje vreme više nego ranije, naročito u ovom velikom slučaju. Ali sama dedolarizacija je još daleko, po vašem mišljenju, zaključimo time. Da. Još uvek, dakle, dolar ima toliku mrežu, toliku infrastrukturu da jako puno će biti potrebno se promeni da se to ugrozi. Mnogo vam hvala što ste bili gost večerašnje emisije. Hvala vama. Slaviša Tasić, profesor ekonomije, bio je gost Euronewsa. Masovne pucnjeve u Sjedinjenim Državama, nažalost, gotovo da više nisu vest, ali poslednja u Alabami je bila čak 160. u kojoj su ubijene 4 ili više osoba od početka godine. Nedelja za nama beleži nekoliko bizarnih situacija u kojima je bilo povređenih i poginulih jer su ljudi bili previše laki na obaraču. Više u kocki od Lane Nanovski. Vesti o pucnjavama u Americi ne prestaju da se nižu iz dana u dan, a pre nekoliko dana dogodila se 160. pucnjava u toj zemlji. Reč je o dvojici tinejdžera koji su na 16. rođendanu ubili 4 i ranili 32 osobe. Oni su optuženi za četvorostruko brutalno ubistvo. Jedna od najnovijih vesti stiže iz Teksasa. 2 navijačice su nakon treninga pogrešile automobil na parkingu i jedan 25-godišnjak je izvadio oružje, pucao u njih, a jedna tinejdžerka je teško povređena. Inače, ubistva su u proteklo vreme izazvala i različite proteste. Samo jedan se dogodio u Kansas Cityu kada je lokalna zajednica reagovala, u državi Misuri, kada je jedan čovek koji ima 85 godina pucao u afroameričkog tinejdžera koji je pogrešio kuću kada je krenuo da pokupi svoju mlađu braću. Dakle, to je izazvalo proteste, a jedna slična vest stigla je iz Njujorka kada je 65-godišnji Kevin optužen za ubistvo drugog stepena jer je pucao i ubio 20-godišnjakinju koja je sa puta greškom skrenula na prilaz njegovom imanju. Ona je sa 3 saputnika slučajno skrenula, on je ispalio vatru i ubio ju je. I zbog ovoga svega su reagovali i brojni političari u toj zemlji. Međutim, od Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika, jedna neobična reakcija. Dakle, on je na sastanku Nacionalnog streljačkog udruženja rekao: bio sam ponosan što sam predsjednik koji je najviše za oružje i drugi amandman od svih koje ste ikada imali u Beloj kući, i obećao da će braniti i proširiti prava vlasnika oružja u govoru na tom događaju. Međutim, oglasio se i Joe Biden, aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. On kaže zabraniti jurišno oružje, zahtevati bezbedno skladištenje vatrenog oružja, zahtevati proveru prošlosti za svu prodaju oružja, eliminisati imunitet proizvođača oružja od odgovornosti. Ove stvari možemo i moramo da uradimo sada. On je više puta apelovao i na Kongres da uradi nešto po
povodom ovog pitanja. Podsjećam da je nedavno ubistvo u Nešvilu kada je jedna žena ubila 3 deteta i 3 odrasle osobe. Prethodnih godina skupljala legalno oružje i tom prilikom kupila 7 komada vatrenog oružja koje je krila u porodičnoj kući, tako da i ne čudi ova statistika kada se pogledaju velike zemlje i koliko je ubijenih osoba u pucnjavama. Vidimo da u Sjedinjenim Američkim Državama taj procenat iznosi 79% naspram, na primjer, Ujedinjenog Kraljevstva, gde je taj procenat samo 4. Dakle, da li će ova statistika možda ubrzati neke napore kako bi se sprečila dalja dešavanja? Da li će demokrate uspeti da donesu neke nove zakone, tačnije da utiču na to, još uvek je vrlo neizvesno. O Americi i oružju večeras razgovaram sa novinarkom Glasa Amerike Jovanom Đurović. Jovana, dobroveče. Ovaj stvarno broj od 160 masovnih pucnjava, pa mislim do danas se i povećao od ove u Alabami i u Sjedinjenim Državama. Da li je ovo previše čak i za Amerikance koji su, mislim da mogu da kažem, na neki način na ovo i naviknuti? Jeste. Ovo kažu prema podacima nevladnih organizacija i agencija Associated Press je danas izašla sa tekstom u kojem se kaže da ova godina jeste najnaprednija u smislu broja masovnih pucnjava. Dakle, to su događaji kada su ranjene ili ubijene 4 osobe. I da, upravo si, Nataša, 166 je najnoviji podatak, verovatno i 167, jer sam vidjela da se pred sat vremena pojavila vest da je u Connecticutu, u Hartfordu, ubijen 12-godišnjak. Jedan čovek, muškarac, čini mi se, je otvorio vatru iz kola u nameri da rani 3 odraslih muškaraca. U tome je uspeo, ali i ubio 12-godišnjaka. Tako da taj broj se iz dana u dan povećava. Kada je reč o masovnim ubistvima, dakle, to su događaji kada je ubijene 4 ili više osoba, Associated Press procenjuje da je otprilike ove godine u svakoj nedelji se desilo po jedno masovno ubistvo. Dakle, to je kada imamo 4 ili više ubijenih, sa manje žrtava, to više niko i ne broji, jer kao što si i napomenula na početku, to u Americi nekad i ne stigne do vesti, samo ove koje su masovne. Čuli smo i za ove pucnjave u kojima su ljudi jednostavno pogrešili vrata kuće, pogrešili su vrata auta i dobili su metak. Zašto se dešava da pojedini Amerikanci prvo pucaju, da je to prva reakcija i da li je reč o nekakvom osjećaju nebezbednosti? Pa to je sad složeno pitanje. Svakako da postoji osjećaj nesigurnosti, osjećaj nepoverenja. Našla sam baš jedno istraživanje koje kaže da 70. godina prošlog veka polovina Amerikanaca se izjasnila da veruje drugim ljudima. A sada u nekom skorašnjem istraživanju tako se izjasnila samo 1/3. Znači, postoji nepoverenje, postoji strah, postoji neizvesnost, ali postoji i zakoni koji u nekim državama omogućavaju ljudima da pucaju pre nego što vas bilo šta pitaju. Tako je, na primjer, taj čovek u Kansas City u Missouri od 84 godine pucao u crnca tinejdžera koji je promašio vrata, znači on nije pokušao da uđe u njegovu kuću, on je čovek, kako je opisao policiji, video da crni muškarac, visok oko 180, pokušava da uđe u njegovu kuću, da otvori vrata, znači on čak nije ni ušao. On je samo video siluetu i prosto pucao je. Nije ni pitao ni ko je, ni šta hoće, ni ništa. Znači nije bilo reči o nekom nasilnom upadu. I naravno ono što se iz Evrope često ne vidi, a što i u Americi nekako već se podrazumeva, to je da postoji ta rasna komponenta. I u tom incidentu kada je belac pucao u crnog tinejdžera postoji rasna komponenta. Tužilac kaže ne rasizam, ali rasna komponenta. Što znači da je čovek belac video crnca na ulazu i pomislio je da će taj crnac da mu naudi. Da je video belca na ulazu... Da, izvini, postoji i ona zakonska komponenta koja u određenim državama dozvoljava da se prvo puca. Je li tako? Tako je, to se zove, da, tako je. To je zapravo pravo ljudi da se brane ukoliko se osjećaju napadnutim na sopstvenoj svojini. Znači, ključ je u ovome, osjećamo se ugroženima. Ne moramo da budemo zaista ugroženi. Taj belac se osjeti ugroženim. U Misuriju postoji taj zakon koji njemu može da pomogne u odbrani i zapravo može da mu pomogne da prođe ili nekažnjeno ili sa manjom kaznom. Dok recimo u Njujorku, ovaj pomenuti primjer iz priloga, čovek koji je ubio devojku koja se pogrešno parkirala,
on to neće moći da koristi u svojoj odbrani, jer država New York nema taj zakon, ali dosta američkih država ga ima i to su uglavnom i države u kojima su liberalizovani propisi o nošenju oružja i na kraju to su uglavnom države koje vode republikanci. Da, i sad kada pomenulo se republikance i nedavno čuli smo isto u ovoj priči da su se pojavili na sastanku NRA, američke udruženja. Kad god do ovoga dođe, republikanci imaju taj svoj stav, dok američki predsjednik kaže hoće li konačno da prođe taj naš zakon o strožoj kontroli posjedovanja jurišnog oružja. Da li je Biden ozbiljan u tome, odnosno demokrate, i ima li uopšte nade da se tako nešto i dogodi, taj zakon da prođe? Taj zakon može da prođe predstavnički dom, ali ne može, odnosno ne može da prođe sadašnji republikanski predstavnički dom, mogo bi da prođe možda u Senatu, možda, jer demokrati imaju tesnu većinu. Biden zaista deluje ozbiljno, on jeste jedan od glasnogovornika, ne samo kao predsjednik, nego i ranije se borio za strožu kontrolu oružja i to jeste negde politika demokrata, međutim, republikanci su ti koji, da kažemo, koče tu reformu. Pomenuli ste, čini mi se, u ovom prilogu i Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika koji je govorio na konvenciji NRA, i tu nije samo on, tu su i ostali viđeni republikanci kao Mike Pence ili sada neki koji će se kandidovati za predsjednika. Republikanci su tako reći na platnom spisku NRA i to nije nikakva tajna, to su javno dostupni podaci, dakle oni dobijaju novac u svojim kampanjama kada se kandiduju za Senat ili predsjednički dom ili predsjednika, dakle dobijaju novac od NRA između ostalih donatora. Naravno, Trump je 2016. u kampanji od NRA dobio $30 miliona, to je isto javni podatak. I Trump jeste bio zagovornik, oni republikanci i Trump naravno zalažu se, uvek kažu da žele da brane drugi amandman, a to je pravo Amerikanaca da nose oružje. Pritom nije možda loše reći da je taj amandman donet u vreme kada u Americi nisu postojale vojska i policija, pa se država oslanjala na građane ukoliko izbije rat, pa im je dozvoljeno da nose oružje da bi ih mobilisala da ratuju. Dakle, oni kažu mi štitimo drugi amandman. I zapravo se zalažu, recimo kada su pucnjeve u školama, ta Trumpova reakcija je bila interesantna, da se on zalagao za to da se naoružaju nastavnici, a ne da se ograniči pristup oružju, pogotovo automatskom, kako ljudi ne bi mogli da izvrše masovno ubistvo. Što nam zapravo i govori kakav će stav biti ako u sledećem mandatu republikanski predsjednik bude u Beloj kući. Jovana, hvala puno na ovom javljanju. Hvala tebi na pozivu. Jovana Đurović, novinarka Glasa Amerike, bila je naš gost. Ove nedelje navršilo se 80 godina od ustanka protiv nacista u Varšavskom getu. Komemoraciji su prisustvovali predsjednici Poljske i Izraela, ali prvi put i Nemačke. Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier zatražio je oproštaj i poručio da ga užasni zločini koji su Nemci počinili ispunjavaju dubokim stidom. Priča Nevene Kostadinović-Manojlović. Varšavski geto formiran je kao sabirni centar, a u njemu su se našli svi Jevreji iz poljske prestonice i okoline. Na prostoru od nešto više od 3 kilometra, koji je bio opasan zidovima i bodljikavom žicom, živelo je 450.000 ljudi. Kada su 3 godine kasnije Nemci pokrenuli masovne deportacije u logore smrti i likvidaciju geta, naišli su na neočekivan otpor. Iako je ustanak ugušen u krvi, ostao je simbol borbe protiv holokausta. Među malobrojnim preživelima je i Eva Kluger. I posle 8 decenija njena sećanja na katastrofalne uslove detinjstva i dalje su živa. Dobro je biti ovde. Ljudi iz celog sveta su došli. Oni će se vratiti svojim kućama i preneti šta su vidjeli, šta su čuli, a to je veoma važno. Poštu stradalim Jevrejima, Romima, Poljacima i sovjetskim zarobljenicima odali su poljski i izraelski predsjednik. Prvi put govor je održao nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Stojim pred vama danas i molim za oproštaj. Mi Nemci svesni smo svoje odgovornosti i zadatka koji su nam preživeli i mrtvi ostavili. Mi to prihvatamo. Za nas, Nemce, naša odgovornost pred našom istorijom nema granica. Ona ostaje naš podsjetnik i naša misija, sada i u budućnosti. Žrtva koju su podneli učesnici ustanka postavila je temelje novim generacijama u borbi za neostvarena prava. Herojska akcija male grupe ljudi, inspiracija je protiv suprotstavljanja tiraniji i pokazatelj hrabrosti, čak i kad se zna da je sve uzalud i da je razliku teško napraviti. To je trenutak u istoriji koji ljudi pamte i gura ih da nastave napred.
Na najveći jevrejski ustanak tokom Drugog svetskog rata i prvi veliki u okupiranoj Evropi diglo se oko 1500 slabo naoruženih Jevreja koji su skoro mesec dana uspevali da pružaju otpor moćnoj vojsci, artiljeriji i tenkovima Wehrmachta. Tokom borbi više od 56.000 Jevreja je ubijeno ili je odvedeno u koncentracione logore i logore za istrebljenje. Nevena Kostadinović-Manojlović, Euronews. I toliko u ovom izdanju emisije Euronews Svet. Vidimo se i narednog petka.